মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ 28 আগষ্ট 2024 চনৰ সেই আলোচনাতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ গোৱালপাৰা আৰু দক্ষিণ কামৰূপত ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলত নোহোমা কেইখনমান গাঁও আছে সেই গাঁও কেইখনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা ক'লে যে এইটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ আপোনালোকে নাই যে সেই যিখিনি গাঁও বড়োকছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলত সোমাব তাৰ বাহিৰত যিখিনি গাঁও থাকিলে সেইখিনি গাঁও ৰাভা হাছঙত নোহোমোৱা আগত সোমোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ সোমোৱা যাব বুলি তেওঁ মানে ঘোষণা কৰিছিল আৰু কথা দিছিল रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय दा बे भिडिअ सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन जे जोंनि बिटिआरनि बायरायाव थानाय BKWSC जायखौ जोङो 2020 मायथाइयावहाय बिटिआर एकर्डनि दारै बा UBPO इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेशन बिथांमोननि नाजानायावहाय जे बे बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जे जानानै फैबाय 2020 मायथाइयावहाय बिटिआर एकर्डजों लोगोसे दा बे BKWSC आवहाय जोंहा 20था डिस्ट्रिक्ट दङ गासिबो बिटिआरनि बायरायाव थानाय डिस्ट्रिक्टआनो बेवहाय गोलैजोबो दा बे डिस्ट्रिक्टआवहाय जेरै धेमाजि लखिमपुर बङाइगाव जेरै धुबरी गासिबो डिस्ट्रिक्टआवनो जे बेसेबांथा बर' गामि दं बिसोर गासिबो BKWSC आव हाबगोन थारैनो नोंथांमोन नैबे मोनसे दुखुनांथाव खौरां जे जोंहा गोवालपारा जिल्ला आरो खोला कामरुप जिल्ला दा बिथांमोनहा मोनसे खुद्रिसारनाय जे दाबि खालामदों दा दुखुनांथावा बेनो नोंथांमोन जे बिथांमोननि गामिया बे गोवालपारा जिल्लानि माखासे बर' गामि आरो खोला कामरुप जिल्लानि माखासे बर' गामिफोरा दा बे BKWSC आवहाय सोसनजायासै दा बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला सिगां समाव हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों रायज्लायदोंमोन दा हिमन्तआ बुंदोंमोन जे गासिबो खामानिखौ मावफुंजोबनाय जागोन नोंथांमोननि जेरै रादाय होदों नोंथांमोना जेरै बुंनाय बायदि आरो बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे हिमन्त बिश्व शर्माया जे जायफोर गामिया जे गोवालपारा जिल्लायाव थानाय जायफोर गामिया राभा हासं अट'नमास काउन्सिलावहाय जे हाबाखै बेयो हाबगोन आरो बिनि सिगां नैबे मोनसे खोथा नोंथांमोन जे बावैसो थांनाय सिगां जे जोंनि BTC सेक्रेटारियेटआवहाय जे मोनसे आसाम एसेम्बलि जोंहा जुथुमा जानानै थांबाय थांनाय 17 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेननानै दा बे जुथुमायावहाय नोंथांमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा साराहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुखौ बुंदों जे एबसुआ सिगां समावहाय 10% बर' थानाय गामिबाबो बेखौ जोंनो नांगौ BKWSC आवहाय आरो दा बिथाङा बुंफिनबाय दा 100% बर' थानाय बर' पपुलेसन थानाय गामिखौसो BKWSC आव सोसननाय जागोन दा बेयो मोनसे दुखुनांथाव खौरां नोंथांमोन जे थांनाय BTC सेक्रेटारियेटआवहाय जे मोनसे एसेम्बलि जुथुमा जानायावनो बेबायदि बिबुंथि बुंलांबाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा APSU is changing their position আগতে APSUয়ে কৈছিল 10% বড়ো মানুহ থাকিলেও আমাক গাঁও লাগে এতিয়া APSUয়ে কৈছে 100% বড়ো মানুহ থাকিলেহে আমাক গাঁও লাগে আমি APSUক ধন্যবাদ দিব লাগিব যদি 2003 এনে ধৰণৰ কথা যদি APSUৰ লগত পাতিব পৰা গ'লহেঁতেন আজি আৰু এখন নতুন বিটিআৰ আমি দেখা পালোহেঁতেন আজি শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত যেতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ আমি APSUৰ লগত পাতিছোঁ যে বড়ো গাঁওখিনি লৈ লওক নন বড়ো গাঁও বা 50-50 গাঁও দিব নালাগে বাকি মানুহখিনিৰ কষ্ট হয় এণ্ড APSU ৰিয়েলাইজ APSUয়ে ক'লে দাদা লাহে লাহে আমি কাম কৰি গৈ থাকিম এতিয়া আকৌ 15খন গাঁৱৰ তালিকা দিছে আৰু 15খন গাঁৱৰ তালিকা দিছে দে আৰ ৱৰ্কিং ভেৰি ক্লোজলি উইথ আছ প্ৰতিটো এক মাহত এবাৰ নহয় এবাৰ কোনোবা এজন মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক লগ পাই we are working in a matter of collaboration আমি যেহেতু ডিসাইড কৰিছো যে we are not enemy now we are not competitor we are collaborator বড়োলেণ্ডৰ উন্নয়নৰ আমি এতিয়া সমভাগী আমাৰ মাজত প্ৰতিযোগিতাই নাই যেতিয়া প্ৰতিযোগিতাই নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া তাত কোনো ধৰণৰ সমস্যাই নাহে थारैनो दुखुनांथाव आरोखि जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोंनि गासिबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मानो होनोब्ला जोंहा BKWSC मोनबाय 2020 मायथाइयावहाय बिनि उनाव 2021 मायथाइयाव BKWSC खौ जोंहा दाफुंनाय जाबाय आरो बेवहाय 2076था गामिखौ हिसाब खालामनानै दा साननानै
BKWC आवहाय बे गामिखौ सोसननाय जागोन होननानै जे अलरेडि डिक्लेयार खालामखाबाय सिगां समावनो। दा नैबेसो दुखुनांथाव नोंथांमोन जे गवालपारा जिल्लानि एबसु आरो खोला कामरुप जिल्लानि एबसु दैदेनगिरि बिथांमोनाहाय खुद्रिसारनाय दैखांदों। थारैनो दुखुनांथाव नोंथांमोन जे जोंहा BKWC मोनखाबाय। दा बेवहाय गासिबो बर' गामिया हाबनांगौ। जे सिगां समाव एबसुआनो बुंखादोंमोन, हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों 10% बर' गामि बा 10% बर' पपुलेसन थाब्लाबो जोंनो बेखौ नांगौ नोंथांमोन। थारैनो बिथांमोननि दाबिया गोख्रोंमोन। अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दाबिया सिगां समावहाय दा गोख्रों नुजाथिदोंमोन आरोखि। जेरै जोंनो बबे जायगायाव बर'फोर थागोन, बबे गामियाव बर'फोर दङ, खम पपुलेसन थानाय बर' गामिबाबो बेयो BKWC आव हाबनांगौ। दा बेयो सिगां बर' फरायसा आफादनि दाबिमोन आरोखि बियो। दा थारैनो बे खोथाखौ दा आलादा रावै जे बिथाङा बुंफिनबाय हिमन्त बिश्व शर्मा साराहाय। दा बिसोर दुखुनांथाव आरोखि नोंथांमोन। जायनि जाहोनाव दा गवालपारा जिल्ला एबसु, खोला कामरुप जिल्ला एबसु दैदेनगिरि बिथांमोना खुद्रिसारदों। थारैनो बिथांमोननि दाबिया बेनो, गासिबो गवालपारा जिल्लायाव थानाय बर' गामि आरो खोला कामरुप जिल्लायाव थानाय गासिबो जे BKWC आवहाय हाबजोबनांगौ, इनक्लुसन जानांगौ। दा बिथांमोननि थाखाय बे दुखुनांथाव रादाब जाबाय। गवालपारा जिल्लानि थागिबि बर' रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय आरो खोला कामरुप जिल्लानि थागिबि बर' रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय। दा बिथांमोना गोख्रोङै खुद्रिसारदों जे फैबाय थानाय समाव जे बिथांमोननि गामिखौ BKWC आव सोसननानै होआब्ला बिथांमोना गोख्रों रावजों बुंदों जे बिथांमोना आयेननि राहा लागोन। आरो गवालपारा जिल्ला एबसु आरो खोला कामरुप जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना UBPO खौ सोंखारिनानै बुंदों, इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन जाय BKWC खौ लाबोदोंमोन, बिथांमोनखौ सोंखारिनानै बुंदों जे बिथांमोना गोरोन्थि हाबा मावदों। BKWC नि सोद्रोमाफोर जायफोर मेम्बारफोर बे सैथो बाथ्राखौ जे बिथांमोना खेंफोरथि होदों। दा साननो गोनां बाथ्रा बेनो आरोखि, जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोराहाय जोंनि बर'फोरखौनो नासयफिनो, गादबफिननो नागिरो। जे मोनसे जोंहा BKWC जे बड' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेवहाय मोनखाबाय। दा बेवहाय गोबां डेभेलपमेन्ट, इनफ्रास्ट्राक्चार, ससियेल, इक'नमिक गासिबो बेवहाय डेभेलप जाजोबगोन। जे 20टा डिस्ट्रिक्टआव थानाय जे बर' गामिफोरा जौगाखांनाय फैगोन। दा नैबेसो दुखुनांथाव जे जोंहा गवालपारा जिल्लानि थागिबि बर' रायजो राजाफोर आरो खोला कामरुप जिल्लानि थागिबि बर' रायजो राजाफोरनि दा सिमाङा जाफुङै बायदि दा बिथांमोना हांख्रायदों आरोखि। दा आद्रा थालांनाय 300निबो बारा बर' गामि दङ गवालपारा जिल्ला आरो खोला कामरुप जिल्लायावहाय। दा बेखौहाय इनक्लुसन खालामनो जा बिथांमोना खावलायदों। बिथांमोननि बे गोख्रों दाबि आरोखि। दा आं बेबायदिनि गेजेरजों नैबेखौनो खावलायगोन जे जोंनि बर' हारिनि लिडार साफ्रोमबो दैदेनगिरि जे बिटिआरनि जा आउट अफ बिटिआरनि जा, मानो होनोब्ला बर' रायजो राजाफोरखौ नायनांगौनि दायथ'आ जोंनि बर' लिडारफोरनि आखायावनो थायो। गावजों गाव हारि हिसाबै अनलायनानै बे खामानिखौहाय सैथो भाबै मावनानै होयो। जाहाथे जोंनि गवालपारा जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजाफोर, खोला कामरुप जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरा जे खस्थ' मोना, बियो जे BKWC जोंनो थाफानानै समान भाबै जे खामानि मावनो मोनो, जे डेभेलपमेन्टखौ खालामनो मोनो। दा बिथांमोननि बे हास्थायनाय। दा नोंथांमोना गवालपारा जिल्ला एबसु आरो खोला कामरुप जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोराहाय दा मा बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोना बेखौ खोनासंग्रोदो। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ 28 আগষ্ট 2024 চনৰ। সেই আলোচনাতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ গোৱালপাৰা আৰু দক্ষিণ কামৰূপত ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলত নোসোমোৱা কেইখনমান গাঁও আছে। সেই গাঁওকেইখনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত। তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা ক'লে যে সেইটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ আপোনালোকেও নাই, যে সেই যিখিনি গাঁও বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলত সোমাব, তাৰ বাহিৰত যিখিনি গাঁও থাকিলে সেইখিনি গাঁও ৰাভা হাছঙত নোসোমোৱা, যদি আগত সোমোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ সোমোৱা যাব বুলি তেওঁ মানে ঘোষণা কৰিছিল আৰু কথা দিছিল। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমাৰ এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যি বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যি ইণ্টাৰিম বডি তেওঁলোকক মই দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকেও আমাক হেমাহি কৰি আছে। দক্ষিণ কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ বড়োসকলৰ যি ইছ্যু, এই ইছ্যুৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি এই পদক্ষেপটো লৈছে।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰি থকা সত্ত্বেও তেওঁলোকে ৰনজ পেগুৰ লগত ডক্টৰ ৰনজ পেগুৰ লগত আলোচনা কৰি এই যে নটিফিকেশ্যন দিছে ইয়াত কিন্তু আমাৰ বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ইণ্টাৰিম কাউন্সিলত তেওঁলোকে জড়িত আছে কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিছে এটা কথাই ভাবিছে যে গোৱালপাৰা আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ বড়ো গাঁওসমূহ বাদ দি আমি আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যনটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ইলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কৰোঁ যাৰ ফলত তেওঁলোকে এটা ভাল এটা মানে এলোকেশ্যন ফাণ্ড এলোকেশ্যন বেছি হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে চিন্তা কৰা নাই যে গোৱালপাৰা আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ বড়োসকলে বঞ্চিত হ'লে ইয়াৰ পৰিণাম কি হ'ব তেওঁলোকে চিন্তা কৰা নাই আমি তেওঁলোকক বাৰে বাৰে আহ্বান কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে একো কথা আমাৰ চিন্তা কৰা নাই সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক গৰিহণা দিছোঁ নিন্দা দিছোঁ আৰু মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সভাপতিয়ে প্ৰেছ মিডিয়াত বাৰে বাৰে কৈ আছে এইটো প্ৰথম ফেজৰ তেওঁ মনোৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে ইংৰাজী পঢ়িব নাজানেই নেকি মই তেওঁক কুৱেশ্যন কৰিছোঁ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে এই যে নটিফিকেশ্যন এই নটিফিকেশ্যনত কোনটো লাইনত লিখা আছে যে এইটো প্ৰথম ফেজৰ নটিফিকেশ্যন বুলি মই তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তেওঁ ইংৰাজী পঢ়িব নাজানে নেকি যদি তেওঁ ইংৰাজী পঢ়িব নাজানে তেতিয়াহ'লে মই তেওঁক আহ্বান জনাম এই যে নটিফিকেশ্যন এই নটিফিকেশ্যনটো তেওঁ যদি ইংলিছ পঢ়িব নাজানে তেতিয়াহ'লে কোনোবা ভাল এজন মানে সাহিত্যিকক দ্বাৰাই তেওঁলোকে ট্ৰেন্সলেট কৰি লওক বড়োত তাৰপিছত ভালকৈ পঢ়ি তেওঁলোকে আকৌ ক্লিয়াৰেশ্যন কৰি দিব লাগে যে এইটো যে ফাইনেল নটিফিকেশ্যন ইয়াত কোনো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ফেজৰ কথা লিখা নাই উল্লেখ নাই ইয়াত ডিটেইলছ লিখাই আছে যে এইটো অৰ্ডাৰ বাই দ্য গভৰ্ণৰ নটিফিকেশ্যন ডেটেড 22/05/2025 ECF নং 513453/302 in exercise of the powers conferred under section 3(1) of the Boro Kosari Welfare Autonomous Council Act 2020 the governor of Assam is pleased to notify the village list included under the Boro Kosari Welfare Autonomous Council as follows ইয়াত কোনো লাইনত কোনো এটা শব্দ লিখা নাই ফাৰ্ষ্ট পেজ বুলি মই সেইকাৰণে তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যদি তেওঁ এই নটিফিকেশ্যনটো বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ এইটো ট্ৰেন্সলেট কৰি বড়োত ট্ৰেন্সলেট কৰি ভালকৈ পঢ়ি তেওঁ আকৌ এবাৰ ক্লিয়াৰেশ্যন দিব লাগে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পেজ লিখা নাই বুলি কাৰণ ইয়াত 19খন জিলা আছে 19খন জিলাৰ 61খন চাৰ্কেল অফিচৰ আণ্ডাৰত টোটেল 988 ভিলেজ নটিফিকেশ্যন কৰিছে কিন্তু আমাৰ কামৰূপ আৰু দক্ষিণ গোৱালপাৰাৰ 301খন গাঁও ইয়াত বাদ পৰি গৈছে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ এই যি নটিফিকেশ্যন এইটো পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে অন্যথা আমি কিন্তু অহাকালিৰ পৰাই আমি আইনী ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰিছোঁ ধন্যবাদ